Ministro da Administração Estatal Requipa, tun direito de halo limpeza, balisu sira neve soyar biru ia motalaran, Ponte Comoro. Ia mos objetivo se atividade de limpeza geral, maka to protege meio ambiente tasinian, tamba mota Comoro na kono lisu sira, anessa lisu plástico, careta at no lisu sira serutan, neve soyedeit ia motalaran. Ministro da Administração Estatal Tomás do Rosário Cabral, mas jornalista sira ia Ponte Comoro segunda-feira ia loron rua, Fulan Junho tina rua no Resin Lima. Comunidade labele hendet orientação husi autoridade local foi embele hamos foer, mas be ida tem que ir consciência rasi. Ema ida precisa halo campanha bazero plástico, tamba Timor-Leste no dar ilha Kikira, tem que ir oceano nebedial. Los hau mesegred, los sub mesegred ita bolsi ita halo campanha lorong walu ba oceano azul. Protege ambiente. Motocomor labele ne plastic de careta atmos mais soy otiane muro serne ita estraga hodo. Ita labele hende da autoridade local makato organiza ita outro tem que halo campanha ba zero plastic. Também ita ilha Kikida ia tem que ter negociando tem que ter. Também por ser primeiro musulmán né are tambal lixo bar que teve foi outro como calara. Também kami mai o sexuco o líder comunitário sira se sede maksuede tem que recolher outro careta a ser na pessoa né se recolhe outro batiba tu ir lei o soia fatim público multa já 15 até $1,000. Dori batau ya tibar maka sirba foto tambah fatim público laos atau sasan ini careta at mais eu tele o estado maka rautel de ita hatere dan kata quasi oi dari quasi tonelada sanulu resino na makusa lori baya tiba ini bele liu 300 toneladas tambane pasif mesa plastik de motalaran mesa plastik de tambane makita lança orsei e ohin primeiro misma que orsei kita se halo limpeza hosi Ponte Comoro to ya tasibu atau recolha plastik ne pro plastik la bele tama batasilara ia ne la osia plastik de ia boto ele alet at, isi at, kareta at, lisu malaranian la soya lar soya baleta kuat, taka baleta siroto rehene, ki ohi dize se sobot baleta serne perdele na. Oi na bebe ta bot vida ne makrau toto 300 toneladas. Tambaita vairu ruane, iliu makira usmato isir soya usipe pentel ni soya oto metalar. Ne mo plastik de. Oi kareta ko senulo resima saition. Agora está se lá na fatin e tem que mostrar crai. Bunyi motalaran de sini continuação. Daí tá bom ser tem que halo com socialização, la bela falinha continuidade, socialização. E tá lá até 1 até 8 né de março, ambiental tem que mos, ambiente tem que mos agora o sol lá, lá tem não sei. É mundial, os Timor-Leste é mundial. E a Sorincelu, comunidade Martinho da Silva Neto, sente contente tama governo tun direita limpeza lixo plástico sira nebe na kono ia fatin liliu ia motalaran. Ya no sa comunidade simples. Primeiro simples. Nebe mudar comunidade simples triste maka ya pula hira juga pula ida dua tama todo no bayarne mais o hila det nebe auma sudera ase duniga sira be banyak amas oke semai hare ulu hamas te ida papa taran sana me hamas orang itu segala nebe mira wapen basi gade masa kan ini kalau segala sebelumnya itu yang punya hari buat ini oh sama hato baik kita itu ya apa ya bisa banyak ini kan tidak benar nebe sebelum segala nebe itu nanti ambil kemudian ke hato banai ini sama ya waktu itu sesuatu jadi dia baik ini sih ini kita kasih informasi sama dia nó to ini wholesale mayo na datang ada di lolos di sana lapor ke tengah ini situ mana kita kajian kita kita oh ministeri itu mana ada manfaat atau dia rista berbeda dengan itu itu batin maka jadi mana hakilan mau naik raporan ini kan sambil hamna sudah kalau lolos kan May gawin sana sa komunidade da tamba idite sa lisyo niya kan sa komunidade sila mas lilisyo ay bayang motalaran sila konsensya. Ya kung apa sini komunidade mainnya orang sini masih sama ini gini. Ada tak bahiran ya fatin aku no. Anto ani hul lekar hoto na.
Tinggal mais soy dunia kat. Tapi kan bara kono kati lah ya apa sih tuh dia ani mayo no suku arbiru di kan ada baik waktu kono amsir. Nara completo. Au narang artita sih. Cartillo da Silva. Sifa. Neto. Da Silva Neto. Au ini apa lain. Obrigado, Barão. Reportagem Nova Magno, Joanico Colo, Televisão Timor-Post. Janela informação ba Emogoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no Fahe Tutang ba media sosial Hoto.